Umlandeli kaMthandeni uthi uKhuzani nje ubegqoka lama-brand abiza akagqoka njengamanje ngoba akayinxusa ndawo. So abangalokhu bemkhomperisha neGcokama Elisha ngoba iGcokama Elisha liyi-brand ambassador yakwaKhathi. So ngeke likwazi ukuthi ligqoke noma ngabe yini. So kumele ukuthi kancane kancane libe advertiser le brand yakwaKhathi. Ya kufanele phela uKhuzani usegqoka noma yini akaseyinxusa ndawo ngisho bambhonqula emabhodini bamqayisela. Manje phela uMthandeni uyinxusa la kaKhathi ingakho egqoka iKhathi noma wathi uneshibhile kusho ukuthi lokho kuyamfanela ubona khona manje usekhona kaKhathi bapho DMD kuzona afike egqoka DMD wasuka lapho wagqoke Jonathan D ngifuna ukuthi Jonathan D bapho Jonathan D ngoKhuzani mina naye Moschino le umshovu ngambona mina egqoke lento le Moschino le umshovu folokho waseyinamathela naye kumgodike uzobona nje kuzophela ngayo ngekudala futhi nayo thula ubuke iKhathi sazolokhu imile kuba namanje samile nani emklapha abantu lapha kamgodi angazi iKhathi nayigqoka nani ngalibona ibodyguard likamgodi ligqoka iKhathi